Todos tenemos un motivo para seguir. Cáncer. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia.
Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo.
Sai a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sai. Porque se sais a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Goes to the Philippines, Hassan Sulu.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo.
Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia.
Punto Rodríguez, a 60. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Ahora la entrega los aplausos conseguidos. Nos esperaba mucho. Estamos xa preparados. Desde hai moitos anos, ademais, e Fernando Pertoni
Enhorabuena Porriño, enhorabuena tamén a Sasetes. Participantes deste terceiro cuarto. Tenemos la primera partida de Calatayud, entre dos participantes del tercero y cuarto puesto por la banda, Fernando Pérez, delegado de la Federación de la Liga de Baloncesto, y Gustavo Calvo en representación del club organizador, o Club Básquet Coruña. Por tanto, pasamos a ver este Calatayud de Pilar Castro, comenzando por Carlos Notificado de esta Pilar Castro. Fuerte aplauso para la casa sede. Comportamento habitual, Carlos sorriso desbordado, aunque la parte delantera de la comunicación, acaba de realizar por ahí. Sí, bonito, precioso, ok. Por la plancha de nuevo, por derecha, sale. Una buena pista, la nueva participación en la temporada de 2023. Entonces, fantástico equipo, de nuevo ya están preparados. Fernando Pérez y Gustavo Calvo para entregar al medalla del tercero puesto en esta final a Castro a Porriño. Ha recibido una suave medalla del tercero puesto, después de un partido espectacular. Aquí intento esta prueba de Maíz entre los dos conchuzos. Caras, por supuesto, en contra a la primera multa de inicio de la competición de Porriño, después de remontar este partido. Después de una temporada también muy boa, al igual que Casa Sede, que dijimos anteriormente. Entrega de medallas que va a ser a empezar a la final. El Celta Baloncesto, el Club Básquet Coruña en esta polideportiva de eliminatoria número 2. 50-59 el resultado final. ¿Cuántas desejas? ¿Qué tal? ¿Momento de momento? Foto de Coruña de Porriño. Categoría de su sonadora también con su cuerpo técnico. Foto que puede ser después en la luz de la Federación de Baloncesto. Con tercero clasificado de la Final Four. Pero que pedimos un fuerte aplauso para Porriño. Gracias también a vos, Fernando, que luego van a estar entregando los premios definidos en una reunión. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.